Sestre, dame i gospodo, uvaženi moji Pridevčani, moji zemljaci, poštovani građani opštine Apatin. Evo, posle samo pola godine opet imamo priliku, imat ćete priliku, Srpska radikalna stranka izlazi na politički megdan. Ulazimo u političku bitku. Ovo nisu obični izbori. Ovoga puta imat ćete priliku da birate čoveka, ponavljam, čoveka koji treba da vas predstavlja u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. I nisu ovi izbori protiv čije milosti, nisu ovi izbori protiv čijeg milosrđa i dobročinstva. Ovi izbori su direktna posledica zakona o sukobu interesa. Ovi izbori su posledica zakona koji je naterao pojedince da ne mogu više da sede na 2, 3, 4 ili 5 stolica. I nisam ga jedini, niti Bogom dan, koji u ovom trenutku može da predstavlja Srpsku radikalnu stranku ovde. Ima nas mnogo školovanih, pametnih, obrazovanih, poštenih. Ali to je bila prosta volja svih predstavnika mestnih odbora sa teritorije opštine Apatin. Jednoglasna prosta volja opštinskog odbora Apatin, volja izvršnog odbora u Beogradu i na kraju krajeva volja profesora doktora Vojislava Šešelja, a ja se toj volji ne bih usprotivio nikada u životu. Veliki interes je na meni, verujte mi, veliko vreme, ali također znam mnoge koji nisu uspeli samo zato što nisu verovali. I stavno mi se brzo i pogledali reči našeg sveta, Svetog Nikolaja Velimirovića, koji je rekao: daj mi Bože snage da izdržim ono što promeniti ne mogu, daj mi hrabrosti da promenim ono što mogu i daj mi mudrosti da vas poznam svoje. Nemojte da vas lažu, nemojte da vas varaju, ne može više niko sa vama da manipuliše. Lepo je rekao gospodin Krasić, ovi izbori ne odlučuju ni o vojvođanskoj vladi, ni o većini u vojvođanskoj skupštini. Nažalost, Autonomanski front koji predvodi Demokratska stranka sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i dalje će ostati. Ali ono što možete promeniti 17. februara, svakako je odnos čoveka koji će vas predstavljati prema vama, prema građanima opštine Apatin. Ja imam nameru da tamo zastupam vaše interese. I još što da vam kaže, jedini smo mi iz Srpske radikalne stranke i ja kao kandidat Srpske radikalne stranke izašli sa konkretnim programom. U svakom mjestu naše opštine ustanovit ćemo instituciju prijema građana, da građani mogu da sednu, da svojim poslanikom oči u oči, da iznesu probleme koji im se pojavljaju u životu i da im pomognemo ako mogu da se riješe. Krvavu i žestoku bitku ću voditi u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine za prevarene akcionare Fika Prigrevice, Apateca, Banka Oreškovića, brodogradilišta i metala. Poštovani prijatelji, neka se samo jednom pojavi čovjek koji će im reći: stanite bre, pravite se carevi, ali ljudi niste. Dame i gospodo, braći i sestre, ja dobro pamtim što govorim, ja pamtim na svoje misli, jer moje misli postaju moje reči postaju moja djela postaju moje navike postaju moj karakter, a moj karakter oslikava svačiju pa i moju sudbinu. Imali ste ovde prilike zadnjih 10 dana da vidite i Dačića, i Pajtića, i Borka Stefanovića, i Vasina, i ne znam koga sve. I svi pričaju istu priču, sve njih čujemo, samo ne čujemo ni jednog jedinog kandidata.
jedino se ja kao kandidat Srpske radikalne stranke direktno obraćam građanima i direktno se obraćam medijima. Zašto kandidati šute? Pozivam ih na javnu debatu, pozivam ih na TV duel, pozivam ih na radio duel, svi šute, ne odgovaraju za zašto. Pa neka postavlju Zasića, neka postavlju Pajčića, ako oni ne smiju izađu. Ja nisam kandidat koji je kandidovan zato da bi bio iskoren ispred određene političke organizacije, a da bi se za mene sakrili oni koji bi sigurno doživjeli izboru katastrofu. Ja nisam kandidat koji treba da pobedi sa tuđim imenom i prezimenom napisanim na čelu. Ja nisam kandidat koji je postavljen direktivom ko zna odakle, a protiv njegove kandidature bili su većina članova ogranka stranke kojoj pripada i ja nisam kandidat koji stanuje u ovom selu i u ovoj opštini samo za potrebe izbora. Ja sam kandidat narodni koji je svaki dan sa vama, koji ovdje planira da živi do kraja svog života, koji će ovdje ostati. Moram da vas podsjetim na dve stvari. Da li neko sme da se slaži sa mnom, da vas pitam, da mi napravi ko vas je sve predstavljao u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnom periodu? Ubeđen sam da ne sme. Ja ću vam reći. Predstavljao vas je neki, čini mi se da se zvao gospodin Đorđević, stanovao u prvoj okolini Novog Sada, bio zadužen za opštu Apatije iz Demokratske stranke. Za 4 godine svog mandata nije se pojavio ovdje ni jednom stranih bilo. Predstavljao vas je doktor Žigić, da li neko zna da je on bio poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, kandidat Demokratske stranke. Ne zna niko kako nam da to niče nije zapamćeno, šta je uradio za građane opštine Apatije. Da li se sećate gospodina Arsić Dragana, bivšeg sekretara Skupštine opštine, također kandidat i kadrovik Demokratske stranke. Šta je ono radio kada je dobio poverenje građana? Če da vam kažem, odselio Novi Sad i zaboravio ideje i Apatije, a samo li građane opštine Apatije? Srpska radikalna stranka nikada do sada od uvođenja višeg stranačja do dana današnje nije imala poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine sa teritorije opštine Apatije. Ni po proporcionalnom, ni po većinskom sistemu. Pružite nam priliku, pružite mi priliku. Kaznimo ove koji su do sada uzimali vaše glasove, a od njih niste imali ništa. Ja nemam namjeru da bežim, ja ću biti ovdje sa vama. Ali moramo da budemo i objektivni. A šta je objektivnost? Objektivnost je sposobnost da se predrasude rašavlja pred vladima. Ja nemam ni iluzija, ani predrasuda. I moramo, što se kaže, da sanjamo realne snove. A ako su snove realne, onda to i nisu snovi. Zato vas molim da 17. februara izrazite pravu i prostu narodnu volju, da to bude pobeda naroda, da to bude pobeda svih nas, jer kažem, ja ću ostati tu sa vama. Ne može više niko u Srbiji, niko, da plaši nacionalne manjine sa pobedom Srpske radikalne stranke ili bilo kog njenog kandidata. A sjetite se unazad nekoliko ciklusa izbora, pa su išli po stolu, po svile, po popusti, pa su rekli, znate, ako pobede radikali, bit će ovo, bit će ono. Srpska radikalna stranka već treći izborni ciklus čini deo koalicijne vlasti u Skupštini opštine Apatije. Za počeo vreme nije se dogodio niti jedan jedini međunacionalni incident. Sa druge strane, sve smo učinili, a to bolje od mene znaju i Škrbić, gospodin Škrbić i gospodin Petričanin, sve smo učinili da sprečimo getoizaciju nacionalnih manjina po selima i uveli smo ih u društveni i politički život naše opštine i to je kažu zašto da isključivo Srpske radikalne stranke hteo to pristati neko ili ne. Ne dozvolite po
Poštovani moji priglašani, građani opštine Apatin, da nas globalni poštapljeni, lokalne trijangole, lokalni neostvareni ljudi, međusobno svađaju, ma ko za koju partiju bio nije bitno, izbori će proći, sutra se moramo opet sresti na ulici. Moramo pokazati jedno opšte narodno jedinstvo, bez opština, kažem koliko me pripada. Ne možemo dozvoliti ovu čima me ne stvarati da nas svađa. Svi smo mi kumovi, prijatelji, rođaci, komšije, možda budući prijatelji. Ne dajte lopovima baradama da nas svađaju. Kada sam preuzeo Srpsku radikalnu stranku, kada ste me nastavili da je preuzmem. Sjetite se, prvo što sam rekao, prva moja javna izjava je bila, Srpska radikalna stranka u Privilici i opštini Apatin će biti faktor stabilizacije, a nikako destabilizacije prilika. Takvu politiku smo vodili, takvu politiku ćemo je voditi i takva politika je govorila o masovljenju i mestnog odbora i ulazka velikog broja mladih u samu Srpsku radikalnu stranku. Imamo jednu izuzetno jaku omladinsku organizaciju i to mi je velika čast i zadovoljstvo. Evo, imali ste priliku da vidite samo našu Danijelu Krivošiju, najmlađeg našeg člana, a svi ostali su ništa manje loši ili bolji od nje. Zato, braći i sestre, ja vas molim 17. februara izađite na birališta, pružite mi podršku, pružite podršku i našim kandidatima na izborima za Savet mesne zajednice, čiji sam ja nosio liste. I znači još jedno, 17. februara, ja očekujem od vas mnogo. I zato imate puno pravo i da vi od mene očekujete mnogo, ali znajte također da istorija ne sme da se trpi, ona mora da se stvara, pokažu da to možemo. Hvala vam puno.